Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa lagi di acara Siti Roblong yang hari ini insya Allah akan diadakan haul dari abang kita yang telah mendorong kita yang bernama Yance Soleh atau yang dikenal dengan nama Bang Cu. Insya Allah akan diadakan setelah Ba'da Isya. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام صلوات
جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا يا نور العين مرحبا Demikian tadi acara haul dari almarhum Wanco Soleh Allah